Hello everyone. Hari ini ke video ngan betai pi sepangki kam 10 pass mo jongki police lani jongki army lani jongki state police. Okay. But kumjuru kini ki Central Armed Police Forces kebagi jong paramilitary forces. Okay. Tong setiap bagi de kita ki kam ba pila banjoin anda pildap kelas 10. Okay. To claim dapat stem ngin sedang no. Tau. The first kedai ke Indian Armed Force through Agnibat scheme. Okay. Kedai ketua kebadai ke jongka South Nam. Kedai jongka Army GD General Duty, okay, Army Tradesman and then Navy MR Matric Recruit, okay. But jongki Indian Air Force Vayu come down ya ketuka jongka 10 pass, okay, kebadai jongka nika Agnivir. Kadon ya ketuka 12 pass kebadai jongka X and Y group, okay. Ke eligibility namta kene Agnivir kedai 17.5 years up to 21 years, okay. Ke ST ro kadai ke same hi kumki general. Namar hakane ki Agnipat scheme kamdon age selection namta ki ST. Kadai bekaju bat ki general, that is 21 years, okay. And then next kadai pat jongka paramilitary CAPF force, okay. Kapapila benjoin ng baka SSC GD. Pat kumjoro kani ka result jongka SSC GD kalajan release menta tesapait bha jong kamtam kitu kena ke bakwa ke batrang banjoin yang baka SSCD namarkan ne kedai jongka permanent posting, okay. Kamdai jongki kumgi Agnivir ke badai South Nam kane kedai ka permanent posting, okay. Ke force ke badan hapok kini ke SSCD kedai lang kumgi BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB, okay. Ke key eligibility criteria kadon election hi nam taki ST, okay. Henry namtaki general kadai 18 up to 23 years, okay. Namtaki ST pat kadai up to 28 years, okay. Kan mau pakai kadai jongka 10 pass sepait bahaya kan, okay. Kan notification jongkin diki SSC jadi ro kalajan mi, okay. For example kum mention senam kami nomor Desember, okay. Kane kan notification cycle jongka kadai bekajo hi kan semi hi haune hakaneka nomor lane Desember, okay, upcoming. Tenam taki Agnivir ro ngan ong precision ba kan notification jongki army kan semi haubnai February lane March jongku jong usnam arjar arpunio, okay. Kane kata expected notification. To next part kadai jongki Railway Protection Force RPF Constable, okay, protecting railway property. Key eligibility jongkan ke Railway Protection Force kadai 18 up to 25 years, but namta ke ST pat kadai up to 30 years. Ke education kriteria kadai 10 pass kejo kumbaong, okay. And then next part kadai jongki state police. Kumba borok ngatrai pun napi kipaap ya kan notification jongki state police, okay. Jongki AB UB berpunjuru bon gitu jongki 10 pass mo amdai namar ke UB kadai jongka 12 pass, okay. Banam pula ni kata 12 pass UB SI dai jongka graduation tang banam to AB ki followers kita ki 10 pass ki eligible, okay. Kepada 18 up to 23 plus Henry in reality jongka ni kane kadai ka by mistake, okay. Ni kane ka eligibility criteria nan sa IP kata ke eligibility criteria ka I button, okay. Saya klik itu I button bersa kepin saya proper eligibility criteria jongka Meghalaya Police. Te hakane ke video tang kane hi hakan next video pat ngan sabetai pi namta ki kam kebapila ban jongki kam supaya buat police kebapila ban join anda pildap kelas 12, okay. Saya subscribe dan like kini channel bapinyo ya kata ka notification.